Where are we going to find another humble man like Uyalala? Tesi ulele Nkosi. Ukukhonza okukhonzayo wena makukufikise kule mbhadalo le ngakukushitse pamuripo uyu sono isono kumbe sendodeni kumbe semfazini sisenkosini kumbe sisesichakeni. Zona ngutshele gogo lalela mama omncane ngutshele umuntu angacimeza lapha munhu akangotsinzina paya khona eqalisa inguna phakathi kuna phana siya phambili anototanga upenyu nohusingaperipa kungela mpriest kungela mfundisi kungela flag ye church kungela sidlo kungela uniform kungela chibilo mbhabhathizo uJesu wathi yena namhla ngizokuba nawe paradise. Ngoba mbani okutshela ukuthi uzafika kusasa uphila umbani yana kuza uthi unosika mangwana rumpheni nduka loba kusemfeni so tendeuka kunyange pariparufu impilo ngapha kwengcwaba imfitshane man isikhatshana nje balibongwe sitarashenkariten kuyigugu chinu chinokosha emehlweni kaJehova pamberi paJehova ikukufa kwabalungileyo yekufura bathenge bakhe